Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke, hari ini Amang Anang hendak lanjut game Dying Light lagi lah. Game yang berkisah di kota Haran, menurut salah tuh. Kita berkisahnya ini di kota Hibak Zombie. Ada musuhnya juga di situ. Kada basa-basi lagi lah, kita lah langsung aja lah. Oke, continue. Yang belum subscribe, makasih subscribe. Nyaman lakas naik. Itu pamang ngenangin. Belum, nah ya. Loading lah. Sambil ngopi lo nah. Oke, sampai mana semua maka diingat dah. Mana lah? Oh, kita disuruh Pandar lawan Rahim. Oh, kita dapat Rahim loh. Nah, habis kita dari sekolahan semalam, nyari nggak tenang nah. Jade called me. She's taking the explosives to Saeed. She wanted me to... Soalnya bergetar-getar. Wih, oh mayat bawahnya. Kenapanya mati? Hei. Wih, korengan awak kayak. Kencang lo. Kasih tak. Terus naik pulang ke atas. Suruh naik pulang. Mana itu dapat Rahim? Nanya. Crane, Saeed told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Saeed used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Belum kemartiakan seorang lah. Belum tapi paham. Would have been better to turn up some antizin though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we. But Skip. it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Rahim, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes, Oke, we deal. have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zera out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sick bay visiting Dr. Lena. Dokter Thanks, Lena kid. pulang. See you soon. Dokter Jere, Dokter Lena. Banyak dokternya di game nih. Pandar lawan Jere tentang orang yang terinfeksi di sekolahan. Turun. There it is again. Bayir, is that you? Turun pulang. Enggak. Lain arahnya kau. Kamu sini. Hey Doc, you got a minute? Oh, it's Kane. Yes. How can I help you? Hey, Crane. Remember when I bisa told you about ketolong that aja. weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others. Skip. You see, a thought occurred to me. Skip. Well, let's not get ahead of ourselves. Please Skip. go. Okay, and where exactly? I'm told that Ini habis sekolah ada menuntung. Kalau ada paham bahasa Inggris. Mana pulang kita soalnya. Kelip.
Zera asked me to bring him a sample from that bolter I saw in front of the school. He said they've been spotted in specific areas of the city, so I should focus my search in those places. He also said I needed to get that... There's a lot to be done around the tower. I hope you find some time to take a Bandar look at dengan quartermaster. Nah ini quartermaster dengan nomor batis meja. What can I do for you? Doc Zera says you know where I should look for these, Bolter. bolters. Super Bolter. fast infected, covered in big green blisters. Oh, yeah. I can point you in the right direction. Here, Here. and here. Though you ask me, if trouble don't come... Pandir. Oh itu memudahkan mapnya lah. Disuruh snack plus the water during the night and get tissue sample. Aduh apa ya lah. Disuruhnya dari sampel. Sampel itu nah yang kayak Spider-Man dalam tuh nah yang hijau tuh. Oh kelihatan di map gambar tengkorak. Mantap lah gambar tengkorak. Oh malam. Ayo. Hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Morgan prep the barge. Kemana kita ya? Ini gambar tengkorak. Nah ini pulang. Berarti kita nih ke ini dulu nah. Kita boleh save host lo. Jadi dah yang kalau ditambahin skill lah. Nah ada nah syuting. Apa nih? Throwing sambil tawak. Throw itu tawak. Paham nih. Babi. Ini udah jelas dah. Ada kan tadi blueprint Pangoreola. Nah apa ini pedang lo kita. Tadi ada pedang sebiji. Medkit penting benar. Lagi sebiji. Mari. Lain. Inventory. Nah ya. Tadi kurang. Ada yang kosong. Enak sih. Nah. Banyak. Pedang kita tes lo. Kakak ya, pagat tangannya. Kakak ya, pagat kepalanya. Babi. Kakak, mantap memang kam. Apa abangnya? Demi gila ikan memanas api gini. Cak loh ikan. Alah, harga $5. Mana pulang kita? Hop. Ambil. Metal part bagus. Sama upgrade. Ini pulang. Metal part lagi bagus, banyak juga.
No, no, no! Oh my Kenapa god, ada orang? you're not infected, are you? Felt like I Kita was having a menyelamatkannya goddamn dapat heart attack. $111. Malar Thank ya. you for helping me. Here, take this. It might come in handy. Oh, jauh lagi lah, 200 meteran. Tapi jauh sih wah. Oh. Ayo. Mengenang ini sudah lihai parkour kan. Tapi mau lolo ya. Tunggu. Sini. Oh, mangga bobokahan hari-hari. Asli hari-hari main game ini bobokahan ya. Ada danang lain. Itu belum menjadi nih. Tolong jadi safe house kita loh. Oh, ada hantu nih ini, ayo di dalam sananya. Kita rubah loh. Sana kan? Kang sana. Ya, bukan pakai pintar. Ya. Gimana yang kasih? Tangan kena hantunya itu. Ada. Orja. Bawa. Iya ada belum? Makasih buka. Oh, ke atas suruhnya. Oh. Ke atas pulang. Mana jalan naiknya? Oh, itu enak. Hop. Oh, suara zombie inilah. Ada bampihan lalu. Nya udah guringnya nah. Nyamannya. Ada permainan kita pakai mahan. Nah, naik lah. Hop. Naik kita harus suruhnya. Mintil. Di luar. Hop. Astaga. Suruhnya naik pulang. Nah. Oh, situ. Hop, wait. Nanya. Ya. Hop, lupakan lampunya. Jadi safe house. Harus memang. Terus mak. Udah panas lah tangan. Oh, itu yang udah ya. Siapa kita turun bang? Ya sudah kalau udah bergantungan tuh nah. Masa kita meloncat? Oh ada. Yuk. Ya. Level up kita. Oh. Ayo ja uak seorang kan. Mati. Astaga. Talingsir mati. Ya tuh barang jajak ya.
Untung udah jauh mulang. Mana orang tajam. Hop. Ihi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, apa kabar oi? Kenapa kamu silau kah? Buka kita. Ini Rani. Bukan ada berguna. Nah, ya jalannya akon lewat tawing gitu. Oi, mau saya lah. Kamu sontol Rani beneran hebat membawa metal part. Kamu kentangan maut berbaju hitam. Kenapa lang? Tinggi. Ada pula. Pokoknya ada itu tuh meloncat deh kita. Stop. Nice. Atau pecah kaca. Jangan heran ya. Lainan wadahnya yang kita cari. Tendang lu. Astaga, bagong itu sekalinya. Berganti baju ini, baju pemadam pulang. Nasi kung aja astronot. Jebak sini. Ini enggak. Ini wadahnya lah. Nah. Hop. Banyak di dalam nih binanya nih. Asli nah. Lihatin map tuh nah. Map tuh udah hibak udah nggak. Ini udah bisa siap kita nih. Terjungkang nih Tina. Jangan nak diam-diam nih kan. Mana pulang? Ditutup lawang kira. Nah. Ini aja diam. Pada luar kok. Si gila. Nah, zombie gila. Kawan kita. Datang yuk. Dia naik ke sini. Kena. Hai. Naik sini ke mana ke kan? Naik sini ke mana ke? Lah dua. Sadis. Ini habis jogging jadi zombie. Jacak kayak gini. Sayap. Pecah kepalanya. Ngeri. Apa tugas kita tuh? Ambil sampel. Tapi malam nih. Kita habis akan dulu zombie-zombie yang ada nih. Perlu siang ya lo. Di mana mapnya tuh ya? Nah, di sini nih sekitaran. Nah, kita tandai lah. Di tengah jalan. Di situ nanya malam nah. Siapa ya caranya lah, mau bisa kan bonyin lah. Iya. Kejuram. Kawaknya lo. Biar molotov. Nah, bom ada lah. Mengumpul orang kam. Latup tikam. Ya habis kalau. Nah, datang kan si gila. Naik lo kita. Makanya. Wani-wani ini. Bulatan awak nanti. Banyak. Kenapa kita menghabiskannya?
Itu nah ada nah. Nah, biar kumpulan di situ terbakar nyaman ketika. Gusang nanti. Nah, mau ke tepi bakal nih. Asalnya, pecah. Bisa meladung. Hai, apa itu? Ayo, nah, kamu parak sini. Nah, dan itu kalau ditimpas sih lagi mana pulang? Banyak. Banyak. Berdiri ya, kepala tidak. Setan buntung. Ayo, gila ini harus lakas. Hop. Pakai apa pulang lah, matinya lah. Kenapa makin banyak mendatang? Kadang merengkam lah. Diurus tendangan satria berhitam. Pagat kepala ikan. Ikan. Wani. Tambah nggak darah mati kena. Terkajut-kajut. Nah, lawan itu pakan. Apa? Wih. Beli strik. Nyantrum tuh. Jam berapa nih? Jam 10 dia anjir. Kosong masih kan belum balik sekolah kan. Ayo Pak, kita goreng di dalam tadi ada film malam pas. Nah, malam ya penuh wadahnya tuh. Ngeri. Langsung timpas ya. Kasih bulik. Okay, Doc. Bulik lah kasih. Comes your chunk of zombie guts. Kasih. Kena ada yang sadis. Nyaman dia sekalinya. Nah, gila kalau. Gila kalau sini kam. Naik sini amun wani. Ayo am. Nih. Wani kada. Hah? Kuring juga. Hei. Kita ganti baju lagi, lawas dah karena berganti baju. Yang mana boy? Ini keren lah. Hah? Wih, Pajar melihat banyak. Inilah Torero. Hai. Aku dapat seorang. Kan game bahasa Indonesia bang. Orang main game bahasa Banjarnya bahasa Indonesia pendar. Let Jarek sampel langsung dapat Jarek ya. Kita bulik. Let sadang kita buang lu tanda nih. Kemana? Jauhnya 400 meter. Oh, Jakarta Ojek online baik Gojek. Ibak lagi nang lewat. Ayo ya. Ini pulang. Jangan hakon. Melawan buahnya tuh. Ini apa nih PDAM? Ada. Hai. Aduh. Ada airdrop lah, cuma musuhnya nih itu teman tes skill aja lah. Ayo aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Darah hibak. Oke. Ini baik lo. Nah. Kam. Ada kau buka. Ayo ya. Ayo. Sini. Kada kena. Ikam yang kena. Dikatok. Ayo, kenapa Asta di mana udah kebuka? Sini kan. Oke, bergaya ini Leti. Hep. Patok lagi. Kita lihat sudah menghindar. Ayo. Mati kan nyaman kan. Kita. Pada huruf kan? Musuh. Dapat aircraft kita. Tadi peler. Sebelahnya Pak. Sebelahnya ada kode buka. Nah, kada ingat melon misi seorang Leti. Naik. Oh, ini ada tangganya. Hop. Toksik. Tanaman toksik. Tanaman yang berpandar toksik. Toksik itu racun. Kawa lewat sini. Lewat sini Pak. Laur. Ayo. Jantung ler. Oh, naik tali deh kita. Apa pulang itu tuh? Suara aja hau. Nah, kita terbang loh. Sekalinya parak ya. Mana kita ya? Sini. Hop. Oke, selaku betis. Barang loncat. Suruhnya ke quartermaster juga. Oh, kamu. Ini kawanannya. Oh, jam. Nolong nih kawanan. Bagus kepalanya. Mana dia? Hei. Mana dia? Assassin. Here, take this. You deserve it. Penjarah hiluannya. Ya, kasih. Kita ke quartermaster. Kedapnya. You need something? Aku tuh menjulung airdrop sih kan. Wah, 3.000 dapat. Now that's impressive. Hai. Banyak kita nih dapat nah. Ini nggak ada wadahnya lagi jar. Nah, ada nih jadi palari. Mana udah bertukaran. People are counting on you to help them out. Sana. Please, don't just... Warung. Duit berapa? 4.000. 4.000. Nukar apa kita lah. Dijual ya. Tukulnya tapi pakai lagi sudah.
Ini Drakon kayak jual ya sudah. Filter tisu kebonengan kita menjual gitu tuh misi. I'm getting more calls from other Kemana sama ini? Maka jereknya tadi di atas. Oh, ini kayak truk semalam nih. Nah, ya lo. Hop. Asli lihai sudah mang nih. Nah, Be living in set sini lah. If there are demons, there must be angels. Parang. Ampun kita pedang wae papi. Crane, come in. Did you get the samples I asked for? Excellent, yeah. excellent. I was just telling Dr. Camden about Hello, Mr. Crane. Glad to have you working with us. You sound like an impressive individual. interesting stuff what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite Sangat deadly if sensitif juga. used on a weapon, I'd wager. Kamu kena But I bakurap digress. koreng. My Panau. last bit of reagent here, and the reserve vial of, oh my word, this tissue. It's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? Ini bisa When mengkombinasikan I dose virus. the meat samples with the altered strain, it's Namun had an ini nih effect. This kita could olah explain all bujur-bujur. the different mutations. Awagasan bermutasi jadi monster. And Camden could. He has the equipment, but we have no way to get the research to it. Anang bidik Raja Skip. You there? Nah, dapat skill point. Skill dulu kita. Ya, banyak 3 buting. Ya, Pak. Maka kita bisi sudah, Bung. Price sort. Ya, Pak. Ini tuh barang. Udah paham artinya. Nah, ini pesan bak kelahi. Bakas nyoba darah. Oh, diloncati zombinya. Ada enggak? Ya kan? Oh, mengurangi luka. Namanya belonnya tinggi tuh kada tes laku lagi nah. Nah, pani patah tulang nih. Oh, bisa dijajak di batis. Mematahkan batis penting adalah ya. Ini banting check out. Aduh, bingung ya. Lagu bagus ya. Ini tadi keren lah. Nah, loncat di zombie. Ini bang. Depannya pedangnya. Oh, tahan. Bertambah kuat. Meja. Penting. Apa nih legend? And I went to blow up that nest. Wait, you what? Fucking hell, Raheem, that was my job! Oh, right. Because you're more qualified to handle it. Apa yang bisa sarik ke Rahim? You're just a goddamn tourist. Itu gawianku jadi Aika ambil gawianku. Nah, anak malah kita pengangguran Rahim nih. Alright, what happened? Where are you? We're on the overpass and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my Ya hati way. Rahim Omar, di behind you. overpass. Behind you. Raheem! Raheem! Nah, ya kalau Rahim nih kelakuan kan.
Brecken, do you copy? Yeah, I copy. What is it? I'm on my way to get Rahim. Rahim? Aku mendatangi Rahim. He's here in the tower. Ini tower ya. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. Like, what? Hmm. Fuck! Fuck. To the explosives. Gak boleh nyebut fakto. Well, I stole them from Rise. Oh, Jesus H. Christ. Hup, I'm close. I'll get him to safety, aku Brecken. para kamera. You damn well better. You save him, you hear me? You save him so I Huh? can kick his Yes, fucking ass. ini gak boleh dilewatkan. No, she doesn't. Ayo, For God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him, and I don't need her getting herself killed. jauh lagi. God damn it! Naga itu meloncatinya lagi. Wush, dasar gerak cepat memang lah. Jauh lagi. 37 meter di atas. Kita cari jalan naik lah. Nah, udah boleh dilewatkan nih, rezeki dapat lakban. Game ini haur banyak lakbannya. Hop. Nah tuh ya. Nah. Wih, tinggi kita. Kau ada berjalan atas lah. Oh, kayak ninja. Hop. Gugur. Aku lewat sini. Hop. Loncat ya. Oh, Arab tuh lah. Pakai mobil banyak nah bakadap. This is not good. Apa nih? Di sini suruhnya. Rahim, where the hell are you? Yuk, ayo ada yang menyerang. Brecken, it's me. Frida. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Rahim. Shit. Any idea where he'd go? Naik lo. Told him to hide in the train yard. Gak ada kedaman kan? Find him. You hear me? That little bastard better be alive. 150 meter lagi. Hop. Sana. Sampai nggak ada nih? Aduh, dikira kada sampai ya tadi. Hop. Mana kan? Dalam situnya. Jalan mana masuk? Ada lawangnya lah. Nah ya. I found Omar's body on the overpass. Rahim must. Nah. Oh, itunya nah. Terkurung nih dalam situ nah. Ya, kelakuan Rahim nih. Takas habis senjata gini. Ada palanya kamu. Lagi sekong. Aku belah dua. Look for Rahim kena penjarahinya lo. Astaga, ulang liur nih. Ini kan, Nor, ikutan lagi kamu. Kamu tempat sini, nah, tidak. Nawang tadi. Ya, Rahimnya. I didn't think I'd make it. So Yang mana home? they'll blow in less than 5 minutes. Oh shit, kid, you're bleeding. Pendarahan kah? Cut myself. It's not fuck. Just plant the bombs. Alright, don't move. You got it. Aku I'll be sorangan right dari ya. back. Mana?
kemana? Kenapa waktu? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Gimana kita? It'll take you straight to the hive. Mana tanya? Makasih. Kenapa waktu 3 menit? Selesai. Okay, I'm back on the surface. See that big ass culvert over to your right? Waktu ayunya. Head through it. Once you get into the building, Beneran nih. and get up to the Hitam floor, cerakan waktu ini. you need to put the bomb on one of the big support columns. Nah bilang aku, kenapa ibak darah kali ini? Ibunya jantan di bawah kita. Mau ini? Mau iya ini kan? Ini waktu. Oh ini nah. Aduh, kayak karena habisan bukannya. Pasang. Okay, first one set. Atas pulang gerak. Okay, Lihat mana kak? pay attention. Find some Oh ini stairs tangga dah. and get to the next floor up. Kom pulang, mau ini. Another column, like the first one. Kipas dah. Aduh, itu jalannya dah. Jangan sampai gugur. Hop. Banyak orang ini. Waktu semenit lagi nah. Jangan dihirani, Mana masalah? Situ. Ya. Pasang. Alright, got it. Ayo, apa itu? It's done. Great. Now get your ass out of Ke sana keluarnya, ayo. Astaga, terkurung. Turun. Makasih buka. Astaga. Hey, Raheem! Good work, man! Tuh. Hey, your plan worked, kid! Raheem? Habis ya, sarang zombie habis hitam. Boleh pergi ke Rahim deh. Habis napasnya. Nah jalan dulu lah. Itu tangganya nah ya. Rahim nih gugup kita aja. Yuk beli. Anaknya mau beli. Hey, it's me, kid. I did it! Idenya. Raheem! You should have seen it. Ridho Rahim aja. The whole damn building came Oh, ternyata. down. Hah? Oh, shit! Ada di zombie. No, Raheem, stop! Raheem! Baiklah di zombie. Jesus! Raheem, stop! Stop! Rahim di zombie. That's a fucking bite wound. You goddamn stupid fucking kid! Kan tarik kolonnya. Kamu tuh stupid, Jana. Asli nah. Jade. Crane, do you copy? What's going on? Bracken. Rahim mati. Raheem.
Aduh, hai. Rahim's dead. Kasiannya Rahim, heh. Get back here. Nah, kita disuruh Jade menjaganya. Kan mati. Sarekan Jade dong kita. Aduh, Rahim. Lakuan ya Allah. Rahim's dead. He lied to me about that bite because he wanted me to blow up that fucking building. I don't know what the hell I'm gonna tell Jade. Ngapa madakan ke Jade nih? Oh, hujan pulang. Kesuaian lawan kesedihan hati. Langsung dia kejar. Hop. Jangan lambat pulang, kita mau hujan-hujan. Sampai. Yes. Hop. Yo, kalau gitu. Hop. Kamu nak parkour. Nah, ini parkour sejujurnya. Kan ngomong dah. Tarang dah. Boleh diletakkan metal part nih. Coba guna pokoknya. Orang lagi busang nih, power ya. Kita mendapati Jade loh. Apakah ajar Jade kesedihan? Jade mati ada nggak? Ini apa nih? Errol Asani. Saya kampanye pedang zombie. Udah bakal lalu. Aduh, belum bisa masuk dalamnya. You need something? Tea. I hate tea. Where's the coffee? Why can't we find it? I bet Rice has coffee. Ini lah. Oke, berataan yang penasaran. Masih penasaran ya? Yang penasaran dan selanjutnya kita lanjutkan di episode yang berikutnya lah. Mang Anang sudah dulu hari ini main. Ada kegiatan lain lagi. Oke, berataan. Jadi yang belum subscribe langsung di subscribe ya. Datangnya picik terus. Yang banyak bisa akun di subscribe ya berataan lah. Amang pamit dulu nah. Sampai di sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.